U Rwanda rugiye gushyiraho itegeko rikumira abari munsi y'imyaka 16 gukoresha imbuga nkoranyambaga. Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation iy'uburezi ku bufatanye n'izindi nzego zifite uburezi mu nshingano baratangaza ko harimo gutegurwa uburyo abana bari munsi y'imyaka 16 babuzwa gukoresha imbuga nkoranyambaga kuko zibangamira imitekerereze yabo zikaba zibadindiza. Ibi byatekerejweho hagendewe ku kuba abana basigaye bamara umwanya munini ku mbuga nkoranyambaga, cyane ko benshi bo muri icyo kigero baba bafite telefone zabo cyangwa se mudasobwa, ababyeyi cyangwa abarezi ntibabashe kumenya ibyo abo bana baba bareba. Minisiteri w'Ikoranabuhanga na Innovation Ingabire Paula avuga ko inzira yo gushyiraho uburyo abo bana babuzwa gukoresha imbuga nkoranyambaga yatangiye. Yavuze ati, mwabonye ko hatangiye gahunda yo gukora indangamuntu koranabuhanga, ni kimwe mu bizajya bifasha kugera kuri icyo gikorwa. Ubundi umuntu yabonaga indangamuntu ari uko afite imyaka 16 no kuzamura, ariko iyo ndangamuntu yo nitangira gukoreshwa n'umwana ukivuka azaba yifite. Umwana rero uzashaka kujya ku mbuga nkoranyambaga bizajya bibanza kumusaba gushyiramo umwirondoro we. Aha rero azashyiramo umwirondoro wa nyawo uhuye n'uwo ku ndangamuntu ye, bityo systeme imwemerere cyangwa se imwangire igendeye ku kigero cy'imyaka ye. Yavuze ko rero ngo nibatangira gukoresha iriya ndangamuntu koranabuhanga bizaborohera gutuma abo bana badakoresha imbuga nkoranyambaga. Ubu rero avuga ko bari mu nyigo bafatanyije n'ibigo by'itumanaho kugira ngo iyo ndangamuntu koranabuhanga izasohoke ibintu byose biteguye neza, kandi hakazakurikiraho kubishyira mu itegeko kuko naryo riri mu nyigo ndetse n'ingamba zo kuryubahiriza. Ngo arizera ko n'ababyeyi bagomba kubyishimira kuko ari byo gufasha kurinda abana babo muri iyi minsi y'ikoranabuhanga kugira ngo bazabashe kuryifashisha mu bintu bizima byabateza imbere. Akomeza avuga ko harimo gutegurwa kandi uburyo bw'ikoranabuhanga application buzashyirwa ahagaragara bwafasha umubyeyi kumenya ibyo umwana arimo kureba kuri telefone ye cyangwa se mudasobwa, nabyo bikazaba bifasha kurinda abana mbere y'uko iryo tegeko risohoka. Minisitiri w'Uburezi Dr Joseph Nsengimana avuga ko izi gahunda zo gukumira abana bareba ibitari ngombwa zitagamije gusubiza inyuma ikoranabuhanga. Minisitiri Nsengimana akomeza avuga ko no mu gihe umwana yaba arengeje imyaka 16 ariko akiri mu mashuri yisumbuye, nabwo atazaba yemerewe kujyana telefone ku ishuri kuko ni ibwiriza risanzweho ko telefone zitemewe mu mashuri. Ibyo kubuza abana bato gukoresha imbuga nkoranyambaga biravugwa mu Rwanda mu gihe kandi hari ibindi bihugu byabitangiye nka Australia, Espagne ndetse n'ibindi. Imbuga nkoranyambaga zikunda gukurura abana ndetse n'abantu bakuru kuri YouTube, Instagram, TikTok ndetse na X izwi nka Twitter n'izindi. Iby'iki kibazo byagarutsweho mu kiganiro Minisiteri w'Uburezi n'Ikoranabuhanga na Innovation bagiriye kuri RBA cyavugaga ku ikumira rya telefone mu mashuri, cyatambutse kuri uyu wa gatatu. U Rwanda rukeneye nibura abakozi 3,000 b'abanyamwuga mu gutanga ubutabazi bw'ibanze. Minisiteri y'Ubuzima Minisante yatangaje ko u Rwanda rukeneye nibura abakozi 3,000 bafite ubumenyi bwisumbuye mu gutanga serivisi y'ubuvuzi bunyuze mu butabazi bwihuse, icyo twita pre-hospital emergency medical services, ku buryo babasha gutanga iyi serivisi mu gihe cyemewe ku rwego mpuzamahanga, aho ubusanzwe batakabaye barenza iminota 10 bataragera ku wasabye ubutabazi. Ni ibyatangajwe kuri wa 29 Mata 2026 n'umuyobozi ushinzwe imyigishirize n'iterambere ry'abakozi bo kwa muganga muri Minisante Dr Nyeshimana Menelaus, ubwo hasuzumwaga ubumenyi bw'abakozi 25 bamaze iminsi 10 bahugurwa na Minisiteri y'Ubuzima mu kuzamura urwego rw'ubuvuzi bunyuze mu butabazi bwihuse. Ni igikorwa cyabereye mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro ishami rya Kigali RP Kigali College. Abahuguwe basanzwe ari abakozi bo ku rwego rw'ubuvuzi mu Rwanda, by'umwihariko mu bijyanye no gutanga serivisi y'ubutabazi rusange. U Rwanda rwifashishije abakozi b'ishyirahamwe Association of Ambulance Professionals Uganda ryo muri Uganda kugira ngo bahugure aba 25. Umuyobozi ushinzwe imyigishirize n'iterambere ry'abakozi bo kwa muganga
muri Minisiteri y'Ubuzima Dr Nkeshimana Menelaus yavuze ko u Rwanda rusanganwe abakozi batanga serivisi y'ubutabazi bw'ibanze, ariko ko mu gihe rufite imbangukiragutabara zisaga 500 rukeneye kandi kongera abakozi batanga ubutabazi ku kigero cyagenwe ku rwego mpuzamahanga, nibura bakaba baba 300 batanga ubwo butabazi hifashishijwe izo mbangukiragutabara. Abakozi 25 bamaze iminsi bahugurwa bagaragaje ubumenyi ngiro bw'ibyo bigishijwe, aho hifashishijwe abaturage bagaragajwe nk'abagonzwe n'ibinyabiziga, berekana uko bakwiye guhabwa ubutabazi bwihuse kandi uburyo bwa kinyamwuga. Umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC mu ishami rishinzwe ubutabazi rusange Turikumwe Jean d'Amour yakomoje ku byo yungukiye muri aya mahugurwa, cyane cyane nko gutabara abakoze impanuka bakagezwa kwa muganga ku gihe. Mu Rwanda serivisi y'imbangukiragutabara ikora iri ku rwego rwaho nibura abatanga ubutabazi bw'ibanze bakoresha iminota 15 kugira ngo babe bageze ku wahamagaye asaba ubwo bufasha, mu gihe kandi ubundi itakabaye irenga iminota 10. Iyo minota yabaga myinshi bigizwemo uruhare nuko imbangukiragutabara yashoboraga gutinda mu nzira kubera umuvuduko w'imodoka. Gusa hatangiye kwifashishwa ibirimo moto ku buryo utanga ubutabazi bw'ibanze ashobora kugera vuba ku wabusabye, akaba ari kumwitaho mu gihe hagitegerejwe imbangukiragutabara imugeza kwa muganga. U Rwanda kandi rusanganywe ibirimo moto, ubwato, imodoka ndetse n'akajugujugu zishobora gutanga ubutabazi bw'ibanze kandi bwihuse ku babikeneye, yaba ari bake cyangwa se ari benshi icyarimwe. Abakozi 25 bahuguriwe gutanga ubwo butabazi bazaturanywamo abazahugura abandi. Mu rwego rwo kongera umubare w'abatanga ubutabazi bw'ibanze bwa kinyamwuga kandi bwihuse, Minisiteri y'Ubuzima irimo no gukorana n'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro ku buryo hari abandi bagiye kwigishirizwamo mu gihe cy'imyaka 2 nyuma bakazatangira gutanga iyo serivisi. Ukeneye ubutabazi bw'ibanze ahamagara ku murongo utishyurwa ariwo 912. Naho mu karere ka Muhanga ho umukecuru w'imyaka 82 yaguye mu ziko atetse. Uwitwa Zaninka Adela w'imyaka 82 wo mu karere ka Muhanga y'amavuko yagiye guteka mu gikoni agwa mu ziko arashya kugeza ubwo apfuye. Urupfu rw'uyu mukecuru Zaninka rwabereye mu mudugudu wa Kajeje, akagari ka Kigarama, umurenge wa Cyeza ho mu karere ka Muhanga. Bamwe mu baturage bo muri uyu mudugudu bavuga ko uyu mukecuru yagiye guteka ubugari mu gikoni ahita agwa mu ziko arashya kugeza ashizemo umwuka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyeza Niyonzima Gustave yemeje iby'uru rupfu, avuga ko Zaninka Adela yabanaga n'umuhungu we w'umwuzukuru w'imyaka 25 y'amavuko. Impanuka yabaye ubwo umwuzukuru we yari yamutumye kugura imboga mu isantere yo mu Cyakabiri ahitwa mu Rutobwe. Agarutse asanga nyirakuru yapfuye. Ubwo iyi nkuru yafatwaga, Gitifu Niyonzima Gustave yavuze ko bagiye kohereza uwo murambo wa nyakwigendera mu bitaro bya polisi ku Kacyiru kugira ngo hamenyekane neza intandaro y'urupfu rw'uyu mukecuru ndetse n'icyatumye agwa mu ziko. Leta ya RDC yo yemeye ko FARDC idashoboye kandi ko Wazalendo nayo idashobotse. Raporo y'ubusesenguzi yateguwe n'inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo kuganira n'abaminisitiri bafite aho bahuriye n'umutekano w'igihugu, igaragaza ko igisirikare cyayo FARDC kidashoboye kurinda igihugu bitewe n'ibibazo bicyugarije birimo imyitwarire mibi, gukoresha intwaro zishaje ndetse no gucengerwa na ba maneko. Mu Kuboza 25 komisiyo y'inteko ishinzwe igisirikare n'umutekano iyobowe na Depite Mikindo Muhima Rubens yaganiriye na Minisitiri w'umutekano Jacquemaine Shabani, Minisitiri w'ingabo Guyu Kwabon Muadiwat, Minisitiri w'imari Dudu Fuamba, Minisitiri w'abakozi ba leta Jean Pierre Rihawo, Minisitiri wa Mine Louis Watunu Kabamba n'intumwa ya Minisitiri w'ingengo y'imari Adolphe Muzito. Kwa 28 Mata 2026 ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko ibi biganiro byari bigamije gusuzuma ubushobozi bwa FARDC ndetse n'izindi nzego zishinzwe umutekano w'igihugu. Nyuma yaho ihuriro rya FCM23 rifashe ibice byinshi byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse biri mu kibaya cya Ruzizi birimo umujyi wa Uvira. Minisitiri Shabani yabwiye iyi komisiyo ko
Uretse ibice inzego z'umutekano zambuwe na FC/M23, ingabo za Zambia ndetse nazo zigenzura bimwe mu bice byo mu ntara ya Tanganyika iri mu majyepfo y'igihugu. Mu gihe kandi ubwoko bwa Mbororo buri gutura muri Nord Ubangi buri guteza amakimbirane ashingiye ku butaka. Uyu muyobozi yavuze ko umutekano w'igihugu n'ubumwe bw'Abanyekongo biri mu kaga, agaragaza ko nihadafatwa mu by'ukuri ingamba zikomeye ziteguye neza kandi zihuse, ibintu bishobora kuzamba mu gihugu hose kandi ko bizahungabanya politiki, imibereho y'abaturage n'ubukungu muri rusange bw'igihugu. Minisitiri Shabani yagaragaje ko abashinzwe umutekano boherezwa nabi mu bice bitandukanye, agaragaza ikibazo cy'intwaro zikomeye, kunyanyagizwa mu bice bitandukanye by'igihugu, ruswa yahawe intebe muri izi nzego, kandi ko inzego zimwe na zimwe z'umutekano zacengewe na ba maneko. Minisitiri w'Ingabo Mwadiwamvita yahawe umwanya, agaragaza ko nubwo FARDC yaguriwe drones zirasa ku ntera ndende ndetse n'indege z'intambara zifite ubushobozi bwo gusenya ibirindiro by'ingenzi bya FC/M23, iri huriro mu by'ukuri naryo ryaguze ikoranabuhanga riyobya ibi bikoresho, imbaraga leta yashoye zipfa ubusa. Mwadiwamvita yavuze ko gutsinda intambara yo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bisaba guhuza ingamba za diplomasi, ubutasi, igisirikare n'ubukungu. Ashimangira ko urwego rw'umutekano rwa RDC rukwiye kuvugururwa muri rusange, FARDC ikibandwaho. Perezida wa RDC Felix Tshisekedi amaze igihe yemereye buri musirikare woherejwe ku rugamba ishimwe ry'amadolari 320 buri kwezi. Abagenerwabikorwa bari abasirikari 18,000, ariko amakuru yatanzwe muri risesengura agaragaza ko aya mafaranga ataratangira gutangwa. Minisitiri w'Ingabo y'Imari Muzito yagaragaje ko kuva muri Mutarama kugeza mu Kuboza 2025 igisirikare cyagombaga gukoresha miliyari 29 z'amadolari, kandi yakomeje anavuga ko hakoreshejwe 87 n'ibice 57% gusa. Ibi bishimangira ko hari inshingano zitujujwe muri uwo mwaka. Ikibazo cy'ihangana rya FARDC ndetse n'ihuriro ry'imitwe ya Wazalendo cyakunze kugaragara kuva mu ntangiriro za 2026 cyaganiriweho muri iyi komisiyo, igaragaza ko iyi mitwe ihabwa miliyoni 4 z'amadolari buri kwezi, ariko ko imiyoborere n'imyitwarire yayo irimo ikibazo gikomeye cyane. Minisitiri Famba yasobanuye ko nyuma y'urupfu rwa General Major Peter wayoboraga intara ya Kivu y'Amajyaruguru rwabaye muri Mutarama 2025, Wazalendo yagaragayemo akavuyo kenshi. Ahamya ko uyu musirikari yari ingenzi mu miyoborere ya Wazalendo. Nubwo bimeze bityo, Minisitiri Mwadiwamvita we yagaragaje ko Wazalendo ari igisubizo cyiza ku kurwanirira igihugu, kandi ubufatanye buri hagati y'iri huriro na FARDC bukwiye kuguma uko buri, aho kurikoresha nk'urwego rwa leta. Icyakoze hakabaho amavugurura atuma ryubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Minisitiri Mwadiwamvita yagaragaje ko mu gihe intambara izaba irangiye, abarwanyi ba Wazalendo bazarambika intwaro kandi basubizwe mu buzima busanzwe. Hari bamwe bagaragaje ko batazemera kuba mu buzima bwa gisivili, basaba kwinjizwa mu nzego z'umutekano w'igihugu aho kugira ngo babe mu buzima bwa gisivili. Kubyerekeye ibikomoka kuri peteroli, akagunguru kabyo ubu ngubu kageze ku madolari 117. Ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bikomeje gutumbagira nyuma y'amakuru y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gutegura ibyo gukomeza gukumira ubwato bujya ndetse n'ubuva ku byambu bya Iran. Akagunguru k'ibikomoka kuri peteroli bidatunganyije kageze ku madolari 117 kuri uyu wa 29 Mata 2026, nyuma ya saa sita nibwo katumbagiye kashyika ahangaha. Nicyo giciro kiri hejuru uyu mutungo kamere ugezeho muri uku kwezi. Ni ibiciro bikomeje kuzamuka nyuma y'uko hagiye hanze amakuru y'uko Donald Trump yasabye ko ingabo za Amerika zakomeza gutambamira ubwato bwinjira ndetse n'ubuva ku byambu bya Iran, hagamijwe gushyira igitutu kuri iki gihugu nacyo cyatangaje ko kitazakomeza gufunga inzira ya Hormuz ifatiye isi runini mu bijyanye n'uyu mutungo kamere. Ibi biciro by'ibikomoka kuri peteroli bidatunganyije ku wa 17 Mata 2026
byaragabanyutse bigera ku madolari 90 nyuma y'uko agahenge gatangajwe hagati ya Israel ndetse na Liban. Icyakora byakomeje kwiyongera kubera ko Amerika yakomeje gukomanyiriza ubwato bwa Iran. Ni ibintu bikomeje gushegesha ubukungu bwa Iran butari bunameze neza, kuko nk'ubu izamuka ry'ibiciro ryageze kuri 53.7% ndetse n'ifaranga ry'iki gihugu rigabanyuka mu buryo bukabije. Bivugwa ko abanya-Iran barenga miliyoni 2 babuze imirimo nk'uko guverinoma y'iki gihugu yabivuze mu cyumweru gishize. Bijyanye n'uko ibiri kuba muri Iran bikomeje kuzahaza ubukungu bw'ibihugu, benshi bateze amakiriro ku masezerano yashyirwaho umukono hagati y'ibihugu byombi. Icyakora Donald Trump uherutse kugaragaza ko niba Iran ikomeje cyangwa se ikomeye ku bijyanye n'amasezerano ikwiriye kubahamagara ikabibasaba. Banki y'Isi iherutse gutangaza ko ibiciro by'ingufu bishobora kuziyongeraho 24% mu mwaka wa 2026. Ingaruka z'intambara yo muri Iran zageze ndetse no mu Rwanda, aho ubu ngubu litiro ya lisansi yageze ku bihumbi 2,938 amafaranga y'u Rwanda, kandi ikaba yari ivuye ku 1,989 yariho mbere yo kuwa 4 Werurwe 2026 iyi ntambara itaratangira. Umwuka mubi ututumba mu ngabo watumye Ndayishimiye akura intwaro zikomeye i Bujumbura. Igisirikare cy'u Burundi cyatangiye kwimura intwaro mu bigo bya gisirikare i Bujumbura kizijyana ahakorera batayo ya 3 mu mujyi wa Gitega, ahanini bishingiye ku mwuka mubi uri mu ngabo z'iki gihugu. Hashize iminsi mike Perezida Ndayishimiye akoze impinduka mu miyoborere y'ingabo z'u Burundi, aho yakuyeho uwari umuvugizi w'ingabo Brigade General Gaspard Baratuza n'uwari ushinzwe ibikoresho bya gisirikare Colonel Ernest Musaba, amusimbuza Colonel Thierry Kabura. Ubwo intwaro z'u Burundi zo mu kigo cya gisirikare cya Musaga zaturikaga, uwari umuvugizi w'ingabo yavuze ko byatewe n'umuriro w'amashanyarazi, ariko nyuma Perezida Ndayishimiye we arabivuguruza avuga ko nta mashanyarazi yahabaga. Nyuma y'iminsi 2 Colonel Kabura ashyizwe muri izi nshingano, Perezida Ndayishimiye yamutegetse kwimura intwaro z'ingenzi zikavanwa i Bujumbura. Izo zirimo Mortier 120 ndetse na 82, intwaro nini nka BM 21 rocket launchers ndetse n'ibindi. Kwa 24 Mata hagaragaye amakamyo ya gisirikare 50 atwaye ibikoresho byavaga mu kigo cya gisirikare cya Muha ndetse na Muzinda muri Bujumbura, ndetse no muri brigade ikoresha intwaro ziremereye ya Mwaro, byose kandi bijyanwa mu kigo gikorerwamo batayo ya 3 y'abakomando cya Gitega. Ni nyuma y'ukwezi ububiko bw'intwaro mu kigo cya gisirikare Bujumbura buturitse bugahitana abantu barenga 13 ndetse ibintu byinshi bikangirika. Ibikorwa byo kwimura intwaro abasesenguzi basanga atari ukwimura intwaro kubera impamvu z'umutekano, ahubwo harimo n'ibibazo kandi by'umwihariko cyangwa se by'ubwimvukane bukeya hagati y'ingabo. Ibivugwa n'aba basesenguzi ahanini bishingira ku mwuka mubi uri hagati ya Perezida Ndayishimiye n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo, ndetse n'ibibazo yagiranye n'abayobozi batandukanye. Mu bindi bitera umwuka mubi harimo ibikorwa byo kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara ingabo za leta zihanganyemo na FCM23. Bamwe mu bayobozi b'ingabo mu Burundi bavuga ko iyi ntambara barwana idakwiye, ishingiye kuri politiki, ibatwara amafaranga n'ubuzima bw'abasirikare, bituma umujinya urushaho kwiyongera. Arabavuga ko bamwe mu basirikari badashyigikiye iyi ntambara baba baragize uruhare mu guteza iturika ry'intwaro muri Camp Base nk'uburyo bwo kwigaragambya. Umujyi wa Bujumbura uhana imbibi na Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi abasirikari bo mu bigo byabo nibo barinda imipaka. Bivuze ko ikibazo cyabaturukaho cyagira ingaruka ku mutekano mu gihugu ndetse no mu butumwa bakorera mu karere. Umwe mu basesenguzi yavuze ko kwimura intwaro ziva i Bujumbura zijya i Gitega ari ukuvana intwaro ziremereye mu maboko y'ingabo atizeye. Ray G yahishuye ko amaze kuryamana n'abagore barenga 12,500. William Ray Norwood Jr. wamamaye mu muziki wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka Ray G
yahishuye ko kugeza ubu ngubu yujuje imyaka 45, iyo myaka akaba ayujuje amaze kuryamana n'abagore 12,500 kandi ko yumva agifite agatege ko kongeraho abarenga 1,000. Ray J yamamaye cyane muri 2003 ubwo hajyaga hanze amashusho ye akora imibonano mpuzabitsina na Kim Kardashian. Ibyuko yaryamanye n'abagore barenga 12,500, Ray J yabigarutseho mu kiganiro gitambuka kuri chaîne ya YouTube yitwa Funky Friday Podcast. Ugiye gukora imibare usanga mu myaka 30 ishize byibuze uyu muhanzi yaryamanaga n'umugore buri masaha 12. Icyakora ahamya ko imibare itandukanye n'ukuri kuko ari nubwo arenza abagore 10 ku munsi. Ray J yavuze ko hari inshuro zirenga 3,500 yagiye aryamana n'abagore batatu cyangwa se barenga icyarimwe. Nubwo yaryamanye n'abagore benshi, Ray J ahamya ko nta uruta umugore we Princess Love bashakanye muri 2016. Ray J yavukiye muri leta ya Mississippi kuwa 17 Mutarama 1981, akaba ari umuhanzi winjiye mu ruganda rw'imyidagaduro ari muto kuko ku myaka 8 gusa yari yamaze kuba icyamamare. Uyu mugabo yakundanye na Kim Kardashian muri 2002 kugeza 2006. Urukundo rwabo rukaba rwaravuzwe cyane nyuma y'uko hagiye hanze amashusho yabo bari gutera akabariro. Nyuma Ray J yaje gushakana na Princess Love, kugeza ubu bakaba bafitanye abana 2. Ku rundi ruhande kandi Ray J ni mubyara wa Snoop Dogg, akaba musaza wa Brandy Norwood. Naha dusoreje byagenze bite today. Reka nkurarikire gukurikira amakuru akurikiyeho. Jye wumva ni Horeb Mwindaje. Ndagushimiye.